Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana 10. Ruhango kwa Kristo obushoborozi bw'okutegyeka. Zaaburi ya Dawudi. Mukama akagambira Mukama wangye ati, shutama aha rubaju rwangye rwa buryo, okwisi obundigira abazigu bawe akatebe k'ebigyere byawe. Mukama aryayohereza enkoni y'obushoborozi bwawe, ari omuri Sayuni otegekye ahagati omu bazigu bawe. Abantu bawe baryayihayo beekundiire, ah'izooba ery'origabiraho engabo. Abasigazi bawe biijaho ori nk'ekime, bajwire eby'obwecuma birikwera, bimukire kare omu kasheeshe. Mukama akarahira kandi taryefuuza, naagira ati, ori omunyamurwa w'ebiro byona omu muringo gwa Melikizedeki. Mukama ari aha rubaju rwawe rwa buryo, aryacwanyagura abagabe ah'izooba ry'ekiniga kye. Aryacwa emanja omu mahanga, aryijuza emyanya emitumbi, ayatagurira emitwe y'engabo omu mwanya gugarami. Aryanywa aha kagyera k'omu muhanda, nikyo kirimureetera kwimusya omutwe.